Se gen wè gen? Yon blas. 5,000 goud. 3,000 goud mwen, 2,000 goud bou. Mwen se tap fè laj pou 9,000 goud? 3,000 goud mwen, 2,000 goud bou. Mwen keme telefon nan, kou ekwi. Mwen ki ak so fè la? Mwen ki not se mwen kap vini? Fwa mwen zo? Nan mi chen bay yo, dapte la vel. Mwen yo konen epi souvan, pabli lotan, nan palon moun, getan geni pot de apel. Avan ba e sa, apel kon bloke sou le gnan? On komanse touye pou se akavou kom la. Tout apal vey kon mbap touye. Pase la pa fokaje bal. Non, nou pa priye pou problem yan, nap just priye pou l'kavou kom la. Ki priye se gen nou gave do? Se met ministem. Ta yi gari, pou yo pren jen yo priye apre le mwade priye. 5,000 goud. Nap sou se yo, ti gason. Nap sou se yo. Lotan 5,000 goud la konen, vis la. Koman sa ka pase? Premye sa vot 5,000 goud. Apel. Foya. Dezem apel. Alo? Alo, pasine, Boze menon, koman e gen? Akye, nou la napite. Nou batan do menm non? An kon e pati mwen de nou la bon problem ki la. Ki problem moun? Koman fami a e? An kon de fami yo la napate priye pou yo. Ki problem moun menm? An bezon priye de blokaj paske. Se nan 5,000 goud wi? A ki les pou meto? Nou ke priye 1,000 goud. Priye 1,000 goud la e priye tet fè mal. Se mal? Priye 1,000 goud. Ame, ok, kon e priye de blokaj de jen ke tout problem. Ge problem base bezon figo maye bagaj. Mi sa pase. Nan meto nan denye yon 5,000 goud. Nou a priye chen nou menm. Ok, wando nou, ok, ki... Bon. Konon wap se? Non, e kob la pou voy ba nou avan priye pou. Sa mi devon mwoy la. Pa moun kachap zel. Paso pa mwen ba vache. Mwen e kan pit pati kente yo aki profe. Mwen e kipe di mwen pati kente yo magari. Ba yon nou kaye. Ba kouye pou li. Nou pa pou la e ba ve kouye. Nou e tapen pou de mwen venek se me. Nou e tapen pou edan. Nou ba konsa nou menm se bizis pa nou. Ape la si kom sa veni. Ba kite de vani. Ba chite de vani. Mwen a zan ma kwaje pou. Nou mwen sou de desmou ki ti yo. Ou ba benje pe ou pal debloke? Ok. Mwen de chan. Ok. Ou de ta jezi. Ki nou met pou? Apen kouye a ou. Ki nou. Ame maban nou. Vreman bon maban ba nou. Oui. E bon nou pou priye ak a rivejwen nou. Yon priye santifikasyon nou wal fe pou. Ame de original kinol. Ok, ba yon problem. Foya. Ya. Fò foy kob la avan priye a komanse. Ne dizem kinol la jet pou ki fremi e baka ba ekstra ki frem nan. Ti fò la wè se priye tou? Ile de priye men di ka pwede ya. Ito ka se priye la konya ba de baki po. Ba di man de ta wè konya pwede. Toupe pou li? Nou ba priye... Nou... Ba yon komise pou mwen se mange. E mwen pou la selman? La pou pala. Ame mette original Problem yon pili fwa biye nou. Problem yon pili. Kalkilasyon. Bay nou fwe nou kilot moun suling la. Bay nou an. Fè rapid bay nou an. Ok, fè mag. Ok. Oje be nou. Pabli nou. Voye kob la avan priye a komanse. Nan kome kob? 5,000 goud? 5,000 goud la. 5,000 goud. Nzi kilot pou tou apel la mwen ti. A ou fwe abli non. Depi me kou original nega pe. On nan nou. Nou bon ki priye se nou val fè pou yon glave. Natan apel li. Fè 10,000 goud. 7,000 goud mwen de to a ou. Yon gage. Nan se. Kwa ti we. Kwa sa ou te koje pas.